tohi asione vahtahano e ulau ke te tautoro me he ves ulua ki hano vesi tahafa tione vahtahano ves ulua ki tahafa e be mana o tala e ani ke re motoro ke uri ke oua na motu kia te nau kapusi ak motoro me whanelo tu io e hokosia e kuonga goia te ne tamte i ak motoro e mahalo ia ko ni mawelele i o tua pa te nau whai anga me ani ke ni motoro ko uhi na ika ke nau ilo e tamai e koa ka kutala e me ani ke ni motoro ko uhi o ka hoko e kuonga ke mu manaku na kutala i ke ni motoro na ikai te utara e ngahi me ani ke te motoro i kamtaanga koe uhi na aku ia te motoro ka ko eni i he alu ia te ia na ne whekau au o ku ikai whehui ha motoko taha ke te au o ku ke alu ki whe ka koe mea i he kutala e ngahi me ani ke te motoro ko pito homo loto i he mamahi ka o ko tara ai mo ni ki te motoro o ko aonga ki te ki motoro e ku alu ka pau e ikai te alu e ikai haku ki te motoro e whawhi maria ka i he alu te whikau ia ki te motoro ka hau ia te ni walok a mamani i he ngahala te he mao ni te i whamao i he ngahala ko mea e ikai te nau tui ke te iau i he mao ni ko mea e he alu i he tamai te ikai te mouto mamata ke te iau i he whamao ko mea i he whamao ko eike mamani o ke lahi an mea o ko whierea ki au ke te motoro ka aku ikai te mou whaa ka takin ka he hao e lau mari e mo ni e tataki e ia aki motoro ki he mo ni kutoa pe he ko ene rea e ikai rea te ia ka hako e mea kutoa pe o kune whanongu ki hai ko ia ia nene rea aki te e whakaha e ia ki te motoro e ngahe mea e hoko e whakamo lelei iau e ia he tene mao aia o ka aku o whakaha ia e motoro amen whakitai la te ki o ke whetatu ki na he o tua e wholwhola ki te katoro e ko toa maha ki ka veina ki whamaunga ki e toko pa mai popu e hako ni tamai ko mea mahu ingataha o e tawhanonga ko lau mari e atua ko mea mahu inga o e mahu ingataha o e tawhanonga ko lau mari e atua ko mea ni omihe o tua ke te taua whekau ni omihe o tua ke te taua i he aho ko ni ko lau mari e atua ko lau mari e Tana noa e wholwhola e aho ko ni e hanga si sua tukuangi ki hini kawa ko ngapa ni i taranga te ngautoro mea ni ka iai hataha i te motoro ni hanga whihu ia mai te koku alu ki whe pea whaia e si sua e ni maranga mo e ni ako nā ki he kawa ko ngā pea ne taranga rewa o i mahu inga o e ni alu hake ko mahu inga e ne mau hake ki totahan ne whekau ia ka hoko mai no whawhetongi ene tara mai no whawhetongi no lau maari e tene whamaua e maani oni e ngahara pe me whamaua o kakai kota i mamani ko whaan ke pore ke te taua Kristiane a hako ni tai ha mea mahu inga e ka whanonga i he tau koe ko lau mari e atua
whawhitai e. Tara mai, e hoko mai e hoko e ni hanga whakaongongo lelei. Whakaongongo lelei ai eiki. I he mea kotoa mea. Tāno koe he toki karetia wahi nima. Tāno he wahi nima po ga uhi ki vestahano, pehe vestahano. Ka kou pehe, mo a e vai hoku lau maari e. O i kai whai e ke he hori o i kakana. A e vai he lau maari e. O i kai whai e ke he hori o i kakana. Whawhetai ke he eki. Ko tui ko mena e mahui ngā taha ki taua i he mahi aha ko ni ka ha he taha pono ngā. Tatau e pe he ngā ue anga, tatau e pe i api. Pe tatau e pe pa whewhe pe tu te taha pono ngā ki ai. Ko lau maari e o tua whaangi taha pono ngā moe. He ko no i kai pe ki taha pono ngā i he lau maari e o tua. Te taha whai ki taua hange ko whamatala e toki kare tia vai ni ma. Te whai tau ki he hori i takakana. Mana tu ko lau maari e, ko kakano. Ko i kai pe ki taha lahi lahi whawhanga ki taha lau maari e, ko me e hoko e marohi ko ta whakakano. Ma tu ua pe ta whaaki uia tau, ko ta sino wha materi, ta kakano. La kwen mo ngahi hori, ngahi mau ia o i kakano. Ko ta sino wha lau maari e, ko ta lau maari e. La kwen mo ne whi mau a ana kwen mo ne mea kai te whawhanga, ko i wholofona. Ko hai mea ta whaaki te talahi lahi ki ta hanga whawhanga, te pāse moni o ni ke te taua, ko ta whaaki e i kuna. E i kuna ta whaakoia. Pako ta whanonga te he waka ko speri e ta uko e ni. Ko whē ta whaaki ke lahi tokanga ki ta whaaki ta lahi, o ku ta lahi tokanga ke whawhanga. Ko i e i kuna. Papa e i kuna wharau maari e maho ta kaunga whanonga he waka. Ka tahi kuna whakakana tu taua. Pe me peha ko te tau whepaki. E me? Pe me peha ko te tau whepaki paki. Pe patupu mo vete vete. Pe e kai lele whanonga. Pe me whorau tau whao. Pe pena i ke pōre ke te taua e aha koni. Ko os maawe ni te whaheki heka. Ko tai waka ni tai ni. Ko os tuangen mo e mai aha wha whatapu. Ko ta sporau ni tai ni. Ko e pōre ni te taua e aha koni. Tike, ko whi ta whaaki tike ngā haue ki ai. I he waka koe, ku whakatapu, ka ome tāna whatua koe. I he mahi waka koe tau whiwhorau aki ai, tu waka tahi. Tu ke he waka puna. I he waka tahi, ko kina toro ko ngau ngau e, i hiu ngau ngau he loki ni sini. Ni hiu ngau ngau e he ngahi i kau e waka, ko he ngau e he lato waka. Ni hiu ngau ngau e he loki kuki. Pea wholau e waka. Ka ia ka paaki i he kau ngau e ka niha a tipane o kuika te nau whainene nau ngau e. Kono mo ni, o kuika i kakato e ngau e waka, i he ni wholau wha. Pehe tompe, e omi ki taua ke ta wholau o whahau kato ki kamata. Maharbe, me moni te ni a omeni ki he ahoni ta o si wholau, mahau ka puri ata o wafu i tai nimi. Kuta tu o whasi o takai. Katang. Ko hai whenga e tu ki tau ngau e ki ai. U o ki whorofora e haku e ni. Ka tik taua, ai mea tono ke ka whai. E ta whanonga i rau maari e o tua. O hangi me kong tāno whatātā ni nei, o kwen ho ta whatongia e taua karistiane ke ta whaho i ke wholau pe mai ngau e tau whai. E me? Peko koe, tō taha koe ke li e mai a, tō taha koe ku ke ngau e ki lo nisi, peko wheha taka ku ke ngau e, koe mea whamanati ki ni taua. Whai a ki hole nei tā. He uai ho pai, o uai ho pai. Tara mai e tohi whaha, tara noa ke tohi whaha.
aho ia e hoko me e ki petania ngā holo e loi mata tō tātua. E tu i mo e ke mai e ki me hoko me ke ne holo i mata. Tawe ta whanau o te ke hea maha pare nia ia, o te ke hea maha tu ia, o ta tu i tonga ke o taipi o tatanga i pu ta mamahe i kua o meo milimili o ta uru e holo i ta loi mata. Hara. Tara mai e hifo ia hoko mea a ia tu i ngahi tu i mo eke ngahi eki o ni holo i mata. Koe hae ki taua ta ngai vai. Koe hae ki taua ki ta te whakatakata e ta whanonga kwhai. O kia e ku wharatola e ki taua Kristiani i he wholau me whanonga ka whao. Ko eiki ko Sisu Kraisi o ku ofi ngeke te koe. Tara mai he taimi ko tō ape. Tara mai ko tō wā mo mate pahanga pe taha. Ka te whanea e whoropola ke tara mai ko tō wāwhi mo te mo e kihu mawhata ku ofi ngeke te ia te wāra te tu. Ofi ngeke te kita te wāra te tu. Ko pehe whoropola e ku whamaratu ke te taua Kristiani ahu e ni. O ofi ngeke ke te taua ahu tō ape. Tai ta hatai ni te tara mo hataki mua fonua ki te whailang mo ia. Ta ke ue taki mua o nahi taki mua sisu. Ko fi mawi e te koe te whaapi. O te pōre mo wharatora ki te koe. Ta tau pe i api he whamili o wana ke manawasi. Ta tau pe he ngāwe angaha he ngāwe whaingata o wana ke manawasi. Ko e hiki fi mawi e te taua. Le monora maari. O pehe whalatolahi ke te taua ngā Kristiani a hako ni. Ko whaunat ke te taua o e ka venga a hako ni. Ko lau maari e leo tua mahu i ngā taha. Ko ia ke tataha e. Ko ia ke taha ke ina ki taua. O pehe o whalahi ke te taua. O whamana te wholopola a hako ni ke te taua. O whaki whai taha pe ina ki motola eki.